May tipon tamo ngayon iban mo niya kapasalamatan king Diyos. Iyabe tala po king kakatang panalangin. Kanining misa din kapasalamatan ay ampang di. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Mr. and Mrs. Remy and Zeni Mercado and family. Roger Arceo and family. Marwan and family. Chito Carayon and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Christine Coacher. Matthew Coacher. Lucas Coacher. Lawson Coacher. Mother Lisa Coacher. Engineer Raul Canlas para king kayang birthday. Rosemary Canlas para king kayang birthday. Belinda Timog. Noli and Estela Lagamayo para king 52nd wedding anniversary. Felipe Pineda and family. Felipe Maningas para king kayang birthday. Zosina Maningas. Emmanuel Yalong para king kayang birthday. Nelma Yalong and family. Maria Moriel Munoz, Munoz family, Samson family, Kapili family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Felipa Kapili para king kayang birthday. Makanyan mo naman iyabe at alaking panalangin tamo, ding special intentions di Janet Terado, Arnel Terado, Reginel Terado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Josefina Sarmiento and family, Queen Mary De Leon, Rudolph, Joan Lopena and family, Palasige and Sagong family, Juanito Palasige, Heather Steller, Hetan Stetler. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan di Winston Chan, Doktora Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaise Sampang, Baby Pantig, Zaina Loren Hope Matitu, Marie Luli, Renato Punsalan, Architect Ted Narciso, Ernesto De Leon, Josephine Guanlao, Wilson Manansala, Julien Benyaflor. Iyabe at alaking kakatang panalangin ding donors tamo para kimbulan ning Abril, Ella Gomez, Pasing Samia, Eloisa Peñaranda, Analisa Coronel, Belen Espiritu, Reyes Family, Remy Olalia, San Agustin Paris, Calamba City, Laguna, J. Pitok, Victoria Macapagal, Mary Help of Christian Paris, Carmelita Torno, St. Catherine Foundation, Angeles City, Holy Trinity Parish, Our Lady of Fatima Parish, Lourdes Cabrera, Aloha Rosario, Parish of the Holy Family. Para king kapatad tamong mayang ubiye, manalangin tamo para king alangang kapayapan di Maria Luz Gintu, Javier Pineda, Gabriel and Fe Holalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlin Dawan, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal,
Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Emiliardo Yalong, Ricardo Lising Sr., Euprosinia Lising, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Jesus Corazon Palasige, Chofilo and Pasencia Palasige, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carrion, Gloria and Simplicio Baltazar, Aguido Marcelino Domingo, Noberto Nicdao Melda, Africa Isagani Rico, Jesus Corazon Palasige, Ashley Rivera for first death anniversary, Benigna Toloza, Roberto Soriano, Marcelo and Guadalupe Macapagal, Joseph Capili, Judge Herminio Canlas, ating sablang kaladwak yung purgatorio. Talakad tapat kanta tayong dalita pamuklat. King lagyo ng ipang po ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. yung grasya ng ginutang Yesu Kristo, yung lugod ng Diyos, nating pamakiagom ng banal na Espiritu manatili kay kayugan. At kaya ka antimurin, Isadyata lang ngayon rin kay katamong sarili king pamakyabe kaniting misa, kapamilatanan ng pamanyisita mo, karing kay katamong kasalanan. Iyag kastang miyag nadagnaning kapanisyan, aminan ko, King Diyos sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat King marok, at King pamagtamad kong gawa, King maya pasukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapuko kanwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang hangel ang pong banal,
At kay kayo kapatad, ni panalangin niyo ko king Diyos, aginutamo. Ing Diyos ang mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alangangga. Amen. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, pasalamatan da ka king pamamiyem mo kaya kami, king anak mong Yesus, anting mayap ming pastol. Adwan mi kaya ka ingisundo na kesan ng lilingapan, isundo nung panintunan ding malilili, iyuli nung pasibayo reng mebating, bidbiranong sugat ding menasakit, pakayapa no ring salunan. Ingatan o sana ring masikan at masanting nga pamikakatawan, at tipunan mo ring sabla king kekang pasabing lugod, ban mi kametong mong kawan lalam ning metong mong pastol, Yesu Kristong ginumi manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libruning dapat, daring apostol. King Aldoning Pentecoste, ipedro tinalakadia, kambering 17 ngay apostol, at nga nang migsalitang masikan karing tao. Ding sablang memalen ning Israel, sukat dang abalo, king masalang tutu, king iting Jesus, ing pinakuyo king krus, yaing gewa ng Ginu at Kristo ning Diyos. Inyang dimdam ding tao iti, meligalig la pilubluban, at ngara kang Pedro at karing aliwang apostol. Nano ing sukat ming daptan, kapatad? Pekibat ng Pedro Karela, painggulot ko karing kekong kasalanan, ing balang metong ke kayo, at pabinyag kayo, king lagyo ng Hesu Kristo, balang mga patawaran ding kekong kasalanan, at tanggapan niyang banal na Espiritu, ing kalam ning Diyos. Uling ing pengako ning Diyos para ke kayuya, at para karing kekong anak, at para karing sablang at yuking marayo, ding sablang awsa ng lumapit kaya ning ginutang Diyos. Migsalita ya pang malambat karelay Pedro, king kapamilatan ding miyayaliwang pamagmatulid, at nga nang menablok karela. Iligtas yu ing kekong sarili, king parusang daratang karing marok alahi. Ding karaklan karela, meniwala laking kayang aral, at tinggap da ing kayang sinabi, at pepabinyag la. Kanita mo ring aldoyta, ang galang at 5,000 katao, ring biragdag, king kabilangan da. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ika'y pastol, ako'y tupa, na lumang kailangan ko, kanakuyang babyemo. Ika'y pastol, ako'y tupa, na lumang kailangan ko, kanakuyang babyemo. Ing ginuyang pastol ko, na nupay kailangan ko, king dikot amalabong, karin nako papagpainawan, at king makapasno danuman, karin nako daralan, pagkaluba na akong bayong sikanan. Ika'y
Ikatayrana ko king dalan ning katuliran, agpang king kayang pengako. Agyang karing libis ang mapanganib karina kudumalan, e kunumano balang. Uling ika ing kakong katambayan, ing pamarugmot tukod, ilang babye si kananlub kanako. Ika'y pastol, ako'y tupa, na lumang kailangan ko, kanakuyang babye mo. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismong akakakda ding kasalang ko. Buntok ko king laro, kayayang lalanyan, tula ko e makanyan-kanyan. Ika'y pastol, ako'y tupa, na lumang kailangan ko, kanakuyang babye mo. Pawang ing kayapan at lugod, ilang mamantabe kanako, ke kabaning biyeko, at king balening ginu, manuknangan ko, king kapilan paman. Ika'y pastol, ako'y tupa, na lumang kailangan ko, kanakuyang babye mo. Ika'y pastol, ako'y tupa, na lumang kailangan ko, kanakuyang babye mo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat, San Pedro. Nung biyasa kong mibata, king kasakitan, amiraras ke kayo, ang giampotang darapat kong mayap, bendisyon na kayo ng Diyos para kaniti. Itiyeng sangkan nung bakit inaos na ko ng Diyos, uling i Kristo mismo, dinalan niyang kasakitan para ke kayo, at likwanan na kong alimbawa, ban kanito, tugi ko king bakas ng delanan. Eya di napat na numang pamikasala, alang metong mang kalaraman a meramdam karing labi na. Eya minablas kalibakan inyang libakan de, e na inisip inggantiya inyang pepasakitan de, nune peniwala ning sarili na kin Diyos, ingukum a makatuliran. Dela na laking katawan ng Kristo din kasalanan tamo, kanitang pinakureking krus, ban kanita itamo, matetana king kasalanan, at miyatam king katuliran. King kapamilatan daring sugat at inggap na, kinayap kayo. Mengari kon tupang medili, dapat ngeni migbalik na ko king pastul, at talayingat daring kekong kaladwo. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ako'y maya papastul nga na ning Ginoo, balo ko rin ka na ako, at din ka na ako balo ra ako.
Ingin manatili kay kayo, at kekan timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sanuan. Ligaya keko o Ginoo. Jesus nga no, ing katutuan sa sabihan ko kay kayo, ing lulub king kural daring tupa, ae daralan king pasbul, nune king aliwang paralan, ing taong iti mapanako ya at tulisan. Dapat ing lulub king pasbul, ing pastul daring tupa, yaing bubuklatanana ning bante pasbul. Pakiramdaman daring tupa ing siwala no, kabang awsana la king lagyura, at panimunana la king pagluwalda. At nung alwal na nalangan, manimunaya karela at tukyan dering tupa, uling balure ing siwala no. Dapat ere tukyan ing aliwang tao, nuneta kasande, uling ere balu siwala ing aliwang tao. Sinabi ng Jesus iting talinghaga karela dapat era aintin dyan ing burinang sabian, inya pasibayo ng sinabi ng Jesus karela, ing katutuan sa sabihan ko kaya kayo, ako ing pasbul ning kural daring tupa. Ding sablang dinatang makauna kanako, mapanako la at tulisan. Dapat ding tupa, erala pakiramdaman. Ako ing pasbul. Nino maning lungob king kapamilatan ko, miligtas siya. Malaya yang lungob at luwal at makatagpuyang pastulan. Datanging mapanako, baya mong manako, makamate, at manyira. Di natangko, balang mika biye alabis-labis. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keko, Kristo. Ing kaya katamong kapasidad, mintindi, mabiyasa, lumawe, tagkil, limitado yun. Yan ang abalo at apag-aralan ning utak, ingay gana-gana. At ing metong nga masanting aparalan, banting upayang akwaming atalastas, ing metong abage, ing metong nga kapalyarian, ing metong nga kabyasnan, yapin ing pamitnan me. Metong nga libro, page by page, emo na man nabasa nga ning 100 pages, akit mi nga minsan, ali, page by page, chapter by chapter, topic by topic. Minsan metong yapong libro, miyayaliwalang sinulat, metong yamong topic, pero keng miyayaliwang anggulo, karinde, susulat. Megaten ko pong convention, kareng Catholic schools, 3,000 lang maygit deng delegates. Maygit lang 100 sessions at lungaldo. At lulamong session deng atatagunan ko patingapon. Miyayaliwalang topic. Pero tungkol langan king education, tungkol langan king school education, Catholic education. Pero, itapuntegunan ko tungkol yakeng bayong pamakiyagom daring pengari keng eskwela. New involvement of parents keng school. Tametong tegunan ko tungkol yamo kareng Catholic school standards. Miyayaliwalang 100 topics tungkol langan keng education.
In education, metong yamong sanga ning lipunan, ating politika, ating ekonomiya, ating kultura. E talangan akwang ayabot din. Anya, nang minsan masantinging pakiintindihan lang masalese, o pakiintindihan meng masalese nung pamitnan me. Makanya niya sasabihan ng Ebanghelyong eni, at yuta mo king panaunan ng pangasubling mebye, keni pa mong kakatamong altar, akit taning miyaya liwang anggulo, anong nukarin kilala tayo, yung ginutang Yesu Kristo. Sinubli ang mebye, simbot na yung kamatayan, biye alanganga ang grasya. Pero kayong krus, nanong akakita mo kayo, sakripisyo, daya, kamatayan, sugat, likwande. Kayong altar, pamanos bitis, tupa. Jesus dinaki ni ing sarili no, anting tinape at alak. Ing kandila, Pascal Kendall, simbolo ng Kristo ini. Anting sala na ningyato, apapawi king dalumdum. King Ebanghelyong binasa mo, Jesus anting mayap apostol. Pero panayang tatandanan, itang mayap apostol. Sasabihan na ng Ebanghelyo, yamo rin ing mayap apasbul. Door. Pasbul at pastul. Kay ba't may linawe tunggal-tunggal, piyabe-yabe mula, mikalarawan ka, kaya ginutawang Yesu Kristo. Kanya lawen tayang ditak-ditak, ining Ebanghelyo. Deng i-address na at kalaban, deng pariseyo. Inaos na lang mapanako, uling kukwanan doreng pariseyo, dadayo dala, king ginutamong Yesu Kristo. Pero nung lawen tayong ginutamong Yesu Kristo, maya papastul, maya papasbul. Ing mumunang akakita mo, Kenny, nanong gagawa na ning maya papastul. Nga na ning Ebanghelyo, tatayra na la. Deng kayang kawan. Makanya yung pastul. Ginamit ng San Juan, ing karaniwan ng karanasan ka rin. King Israel, uling den tao, manyese lang tupa. Ating pastul. Ating pastul, pabor ang dalareng tupa da. Ating pastul, panakawan doreng aliwang tupa dareng aliwang kawan. Yung ginutamang Yesu Kristo, anting maya papastul, ing mumuna ng pakibalak. Ing mumuna ng pake. Tayrana la, den kayang tupa, ketang manyaman na dikut, ketang makanawa alugal, ketang biye nga naning Ebanghelyo, di natangku, balang mika biye, biye alabis-labis. Nung mamastul ka, at emo darala ketang biye manawa, nung tatang ka, pengari ka, emo daralan keng biye manawa, den kaya kanganak, nung pari ka, emo tataguyod, den papastulan mo, ketang malino at masalese pamanugali, ali kapastul. Yung ginutamang Yesu Kristo, mayap yang pastul, ulinging nasana, manawang biye. Manawang biye, biye labis-labis, equals biye sinubling me biye. So, in karanasan ning resurrection, ning pamanyubling me biye, yapin ning biye manawa. Biye manawa, amanibat king maya papastul. Oita, dakalya papastulan, ita mo yung papastulana,
tatayra na katamo, king manawang biye. Kakadwa, nano ya pa yung maya pastol nung pamitnan tayo king gagawa, no? Yung relasyon na karing tupo. Nanong sasabihan ng relasyon karing tupo? Nga na luluwal na langan. Manimunaya karela. Aw sana la lagyo. Buri nang sabihan, ining maya papastol at inyang malala marelasyon. Kareng kayang papastulan. Intimate ya. Kilala na la. Deng papastulana. Alila denomiro. Alila kabutbuntok. No ne kilala na la. Yung ginutamong Yesu Kristo, ing Diyos, balo nakatam. Kilala nakatam. Ingata nakatam. Balo na yung pamangailangan tam. Si Sesen nakatamo. O itay relasyon na ning maya papastol kareng tupa. Kakatlo, bubuklatananong pasbul. Bubuklatananong pasbul. Pero sabi na, yakuing pasbul. Entonces, nung yung pasbul, bubuklat ning sarili na, kaya katamo, pan kanita, milubtamo king biyena. Pan kanita, akaluguran tayo. Pan kanita, milapit tamo kaya. Yung pasbul, bubuklat ning sarili na, bubuklat ning banwa. Kaya katamo, batamong milub banwa. O ito yung katlong katangian na ning maya papastol. At inyang tagabuklat. Deng minsan din tagabuklat na, deng alagad na, o kaya ring opisyalis na. Pero tagabuklat lamo, iya ing pasbul. Nung etamo lungob kaya, nung etamo lumapit kaya, nga naning ebanghelyo, etamo kamtan ing kaligtasan. Iya ing pasbul papunta king biye alanganga. Katataulian, deng tupo, kilala re boses, gustong awsana la. Nga na ng Ebanghelyo, detang alibang tao, detang mapanakaw tulisan, ede pamintuan ding tupo, uling eda balo boses. Pero ya, balo de boses, kilala de tono. Balo da yung utos na. Hanya pakiramdaman de. Itamo ang ting tupo, itamekad ing pwede tamong gawan. Ing pakiramdaman tayo, kilalanan tayo, maging familiar tamo, keng boses na ning ginutamong Yesu Kristo, uling dakalang boses ako kulayit kaya katamo para tukyan talang. Nang minsan boses neneng sugal. Nang minsan boses neneng bisyo. Nang minsan boses neneng pamangan. Nang minsan boses neneng barkada. Burida tukyan tala. Karening niyayaliwang boses king yato, metong yang boses ing ginutamong Yesu Kristo, ing maya papastol. Boses yang mayap. Boses yang malino. Boses yang biye alanganga. Masakit. Minsan nating metong estudyante, nabalong nokor niya mag-aral. Mantaya keng masantingaw universidad, kalidad, maling tuition fee, marayuking balena, pero ka-graduate na
sigurado yung ating masalese obra. O pilila ning metong college, malapit si King Baledo, simpliya mo. Nanong opinyon da rin kalugura, no? Pekiramdaman o ring opinyon na ning pengari, no? Itang guidance counselor keng eskwela. Boses langan ating opinyon. Pero yung kutang, nano ing biye ama kay biye inawa kayo. O iting boses na ning Ginoo. Ipanalangin tamo kaniting kapata Domingo na ning panahon ning pangasubling mebye, ing akilala tayo, ing ginutamong Yesu Kristo, anting mayap apostol, at atayid ke katamo, king biye kanwanan, at iyang pasbul, anong etamo lungob, king kayang pasbul, etamo mikabiye alanganga. Kilalanan tayo, ing ginutamong Yesu Kristo. Ditak-ditak. Anting lubos tayang ayin dyan, ing kayang biye, at ing kayang amano. Talagad tamo, at ipasyag tayong kakatamong kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko, King Joseph, paglubos mayupaya, di na lang king banwa ang ponyato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo, pengagliking upaya ning banal na Espiritu, may bait kanwa na Mariang Virhen, ni nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pakuking krus mete at may kutkut, tinipaya ka ring mete, king katnungaldo sinobriyang mebye, pepayta siya banwa makalukluk wananing Diyos ibang lubos mayupaya, iba't ka rin magbalik kaya naman keti, banmukum ka rin mabye, ampon may nga mate, sasalban tayo ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king biye alanganga. Amen. aduan tamo king ginutang Yesu Kristo, yaing maging pastol ding sabla, at ding sabla tamong kapatad, nga tamong manalangin, Ginoo kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ginoo, panimunan mo king kural mong tupa, ring sablang maniwala at tatanggap king kekang amano, at antimurin ding marayu pa kaniti. Inya ng aming manalangin. Ginoo kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ginoo, antabayanan mo ring manalig king katuliran, at antimurin ding epa ginulot king pamagbegansa. Inya ng aming manalangin. Ginoo kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ginoo, manatili mong antabayanan, din kekang kakaluguran, tuntun king ustong dalan, at ibalik mo la ring may bating ka rin lambak ning karlunduman at pamikasala. Inya ng aming manalangin. Ginoo kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ginoo, manatili mong antabayanan, ding mibubuklat ka rin pasbulda ka rin kapatadang at tsuking pamangailangan, at antimurin ka rin makakilala king siwala mo. Inya ng aming manalangin. Ginoo kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ginoo, antabayanan mo rin magnasang makibat king aos mo, at ding epa menakit king bukasyon da kimbye, inya ng aming manalangin. Ginoo kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Antabayanan mo ring manimuno king kawan mo, kilub ni Santa Iglesia, at pasagiwan ing sikasig da ring magpabaya king obraro, inya ng aming manalangin. Ginoo kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan tamo, ilino sa aking karya ng maligaring katapat tamong miyango na biye, ipanalangin talak ing Ginoo. Ginoo kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ginoong Yesus, panimunan mo ring binyening ipake ka, ipanalangin mi king ilangan, mikabiela, ating biyemo karing kaladwara, maging masigla, ganap at alangkupas, ngenit manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, maning kaya kayo't kanakon daon matanggap ya, arapaning Diyos ipang mayupayang tutuo. Tagapanes sana ng ginuiting daon ka rin gamat mo, king kapurit ang panikaligayan ng gihilang lagyo, king kaya katam ko sa plala, ni mabilog ng banal na kapulungan. Ginuibayo mo kami kapamilatan dareting misteryo ning pamanyubling mebye, mananunasan ng ingalang kupas ng obra ning kaya kaming talapan at bus, pagdala na keng alanganggang tula, itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ingin manatili kaya kayo, At kaya kaan timurin, yat nayo ring pusoyo, makiyat nano king gino, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid, Tunay pinakarapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Diyos king alangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi, pupurianda ka king lubos maragulatula, kaniting panawuning pamanyubling mebye, inya'y Kristo, meging sakripisyo Pascual miya. Kaya din at nanging munag ning bayong panawon, ing makabang pamag-ari ning pamikasala may pupus no, ing mi pahama kayato, mirinan niyang bayong biye, ating tao misan po megawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo na ing mabilog ayato, kabang ding sablang koro ring anghel karin banwo, daralit da ing kekang ligayo, layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamya kapurian keko, at ngaming kakanto. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuaning tinapi at pasalamat siya keko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinuha na yung kalis, pasibayo yung pepasalamat kay ko, at binyene yung kalis ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubo para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyangin igaganakan mi oy paing kamatayan at pamanyubli ng mebyening anak mo, daraon mi akeka iting tinapening die ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyeryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikaming ansalang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco, ake kaming Papa, ate Florentino, ake kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye langanga, ban kayabe ng Mariing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon ni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Ligkay kayong kayarian ating kayupayan, ang puniligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan me ang bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Ipagita mong inig mikakami atong tamo king kapayapan.
Niyo ang kordero ng Diyos, niya ang milalako king kasalanan ng yato, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginoo ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kalaguran da ka may gitking sablambage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ningyening penandit, era ka tanggap king sakramento, umuya ka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan meto kayong lubusan ing sarili ko keka, mo pa yung tulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga
Manalangin tamo. Oy pa alanganggang pastul, ingatan me ingkawan amikabus, king kapamilataning dayan ng Kristo, at tayran mo kami painturo king mi pangakong labwad. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. siklot kayo. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamungan, o kapilan man Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula din kang kasaupan, at dakal na lang masakit akinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inialalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong hindu, o hindong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalubko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ako king kekang ligaya. Amen. Ipami at chokoban mo misambanyeng lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamentuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Ingka kanan mi king aldoldo, ibiyam mo kaya kami king aldongeni, ampon ipatawad mo kaya kami ding salami kaya ko, anting pamamatawad mi karimi kasala kaya kami, mo kaya paisaul kintok suno na ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Mariamit mo ka king grasya ang ginong Diyos at tsukeka, noon ka karing sablang babay at manya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ring Diyos, ipanalain mo kaya makasalanan, ngayon iyampon king oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Antimoin sa Jara Ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alangga. Amen. Ingin naman atili kaya kayo, At kaya kaante mo rin, bendisyonan na kayo ng Diyos sa mga upayang tutu, ing ipating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ni umaykoking kapayapan, Aleluya, Aleluya. Salamat king Diyos, Aleluya, Aleluya.
Jesus the Savior is risen from